silence but abesikhuluma lana bekunamantombazana lamabili lamantombazana lamabili munye kulamantombazane abevumela ukuthi bafana balale naye abekede no bonke bafana bebathi nabafika bafike badle ikhekhe lakhe bamshiye kanje egcineni kwako konke sibe sesiyabona ukuthi intombazana ibese iyahamba idlangelwa ukugula yahamba esibhedlela yakhanzakala ukuthi seyineligciwane keja ekubeni abe neligciwane akayekelanga ukuchubeka nalokho lebeka kwenda wachubeka waphindze futhi wayothelela labanye bafana besinalenye futhi intombazana lelenye intombazana yona beyingafuni impamba nekhekhelayo uthi nje bafana badlale ngayo bafana bebathi nabafika kuye abakhombese isandla umunyu lokusho ukuthi uthi abamshade kucala before alale nayo angibathi ukuthi babe bangapi labafana nabafike kuye but wabancabela waba nesibinzi wema waze wamela umuntu lotofike amthathe amshade nakhona kuloyo muntu lofike wamthatha wamshada simbonile ukuthi akafiki wacala lo muntu lomshadayo wamnika leli apple kucala ufike wamlayela lo muntu ukuthi ngishade kucala before siyele futhi kulona lebeka ngala na unganaka kahle nale apple bedliwa kabi bedliwa nje kabi lona longalana naputi uthi tena akafika nakamthatha iring afake esandleni leli apple ufike waluma kahle uyabo maybe asengithi kube kufike kwaba nebulukhunyana ekulumeni leli apple umnyalo lenginika wona ke bantu labasha asiphatheni kahle simbonile sisilebeka ngala ugulile ngicabanga ukuthi ufile nekufa lona longalana ube suthola umshado kuvuke ingoma wajatshulwa nasekhaya bajabula amen.